پشتی گو گوندی وی جماینان هاتا پاقشکرن صالح البرهو تاوی هفجین و پنج زاروک خواه و گریا گوندین خواه صالح کش سالا 2019 و جبر پفچونان کوچبر بوبو و دبستانه که باجار حسکه ده دجیا ایرو کیف خوشه کوفگریای سرمال و ملک خواه نزحنا بال 2019 امجی سالا 2019 و جبر پفچونان کوچبر بون ایرو پنج روژن پشتی گوگون جماعیدان پاقش کرن ام وگریان و حمجو خدیره مالی ما خرابونه لینها ام پیوستی پشتگیریه داغو ام پیکار بین جیانا خواه جنوبا آوا بکن دعم مادي لهالشعب لگوند الکیف و ناوندا پاقشکرنا ماینا د سکتورا روجهلات ده کار و خباتین تیمان بردوامن اف ناوندا کو سرپرشتیا سیر اخستن ناودولتی و هریمی دکه دیار دکه کو تیم لسر سی آلیان بر بسریکانیه و دخبتن ج آلیه زرگان تلتمر اوریا امفوره و لیروبریا ناونده تکز دکه کو شرط و مرج هیج نبونه برسو بو وگرا گشتی و خبات پیوستی بدمک دریج هیا وقال لك هيزن صار عرضي الودري هبون قال لك بويرين لشكري الودري قومون سروي أساسيجي متقارن بيجن نتاني ماين برماهي انشار جور بجور الودري هنا فقراندري كوچ براد في وقت الطنق دا راستيجي ام وك ناوند ماينا ام دبينن يعني نه وقتی وی ام کارن هنه کی باجلین نجبو ام جی کاربن کاری خوبکن ام و شرکاء ما یلسر عرض کار دکن تەوی وان هشیاریان کۆمیتەیە کۆچبەرên سەرێکانیە ئامادەکاریان ناوên 605 ماڵباتی کریە دا کۆدداویە vê heftiyê de vegerin. Di bersiva pirsyarên li ser ewlehiya riyan de komîte diyar dike ku hemahengiya rasterast bi hêzên esayîşê re heye da ku ewlehiya riya menacîr تلحلف حتى سريكانية ورا باراستن. أنا ما تنسيقك مي مباشر بهزنا ولا كاريا هنديرنا حسكي رهية أوان جبوا باراستنا خلك مي كوجبر دما وجرن باجار سريكاني بقشتي دانا سرملي خواهم دريا وعنده يعني أوريا كتيرة بتشن وهرنا مناجير وج مناجير درباسة الحلف ببنا وش الحلف يجي هناك بش ودرباسة تاخن سريكانية ببنا في هانه حطان هالجوري هزنا ولا كاريا هنديرين ر أم بيج أوريا كتيرة كوجبر وجرن بتمامي هاتيا باقش كنا جماعينا. دناوبرا پشتڕاستکردنا هێزن ئەساییشێ و راپۆرتên تیمên تەکنیکی de مەترسیya مایînan de vekirî dimîne. Bi hazirkirina navên derbederên serêkaniyê ji bo vegerê hîn jî paqijkirina hawîrdora bajar ji mayînan berdewam e. Lê li gorî tîmên paqijkirina mayînan ew hewcedarin bi salan da ku vê deverê pak bikin. Emced Kurd û dengê Amerîka gundewarê serêkaniyê.